الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, yari kita ni bihayaon lamta ha amin zaman puasin maghrib insyaallah ta'ala dimihil kita pengajian sarta pagpatumtum kato na katantan karena bulan ini bulan paghaji na mga katautay manghuran na to amoy in kiyarihilan sin Allah ta'ala rijiki alhamdulillah yadto na sila laong tatimuklas dahil hawala na to pa hula mulia pa Allah subhanahu wa ta'ala hula mahasuci inito murah-murahan makbul in mga ini pagpanaw-panaw nila ito katantan panghindua asing kita niyukatan sumagawa mga palanggungan sing kami in mga silayad to alhamdulillah miabot kanila in amoy in ini waktu in sila makahampit sin sarayaw-rayaw amal Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung kahinapusan dahil nga mga rukun sin Islam amoin hitunay nila intungod paparkala paghaji hamanga sila amoin makaraos sumakawa hamanga kita niyo amin kiyawin hawla di desab kita niyo launta ini biya mga matiwas si mga silayad to bang hadya kaya hatihan na to in kalaguan sin bulan ini amo na in bulan Syawal bulan Zulqa'dah iwan sin hangpu adlaw ha ini Zulhajj in mga ini siabot ini dahil ha mga bulan Syawal sampai pa Zulqa'dah Zulhijjah hangpu adlaw panagnaan inyan amun pag-ianon Ashhurul Hajj hati niya bulan tuod sin paghaji amin limpal kato taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala halam sin Quran ha suratul Baqarah ayat hanggatus tagkasiyaman tagpito haparman niya al-hajju ashhurun ma'lumatun faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Beta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha ayat ini bunal tuod long niya in bulan haji inyan matarang in bulan haji karena Allah ta'ala in maghihinang sin waktu in nagpatarang amon ang pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam beta doon ha ini tumagna in bulan haji dahin ha bulan Syawal sampai pa bulan Zulqa'dah sampai pahangpu adlaw sin bulan haji in pagtawag kaniya ini asharul ini hurum ati niya amuna in bulan ini hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan in pagmaksiyat dakula doon halukal yan sabab in waktu yan waktu hipagtutunay sin ipon sin Allah ta'ala amin kaya anugharaan rijiki nakaraos sila si mampay maun palugal yan gaos dahin ha amin pag-ibadat harap kaniya muna dahin hakatan iban gaos alta piyag gasto nila harap maun palugal yan na mga sila laungta alhamdulillah murah-murahan madawhat nila impiyag maksud nila hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nila hikatunay ra in paghaji haturan ini piatarang simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena inyan piardo sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hawak to yan in pagadji habang mayan in kataan yadto katinggalan nila hindi nila manjari hinangon. Biya sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam asahi Muslim biya italaw niya man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummuh wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah. Biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyusiyu in naghajji law niya amin wayloon doon haon rapas impagyanon rapas doon hayan tungod paparkala amoy in pagsuok sindua magtiyaon amin di majari hinangon doon hayan sa kaula-ula subay tinggalan sin maghahaji in syahawat nila hawak to yan na bang nila katinggalan yadto sarta mahal ga kanila in pagtunay sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak to yan sarta walam yapso iban tinggalan nila ingkatan maksiat doon hawak to yan amo diya na sinagi amuin tuyuan nila ini hinangon ingkatan amoy mapatot nila hinangon doon ha ma'syaril haram doon ha amin lugal hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala na inyan katantan biyayta sin Rasul bang matangbos niya na masampurna niya na hinangon ini paghaji ingkatan aturan sin paghaji daing hapagtawap maun papagsai maun pa amin mag-ukuf haarapa sambil limpal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahal ka daing hakatan al-hajju arafah hati niya mabistem paghaji sin tao amin magmuhot maun palugalian kumawa sin sa lago-lago ibadat dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala dimihil pahala kaniya amuna insubay siya makapag wukuf doon ha Arafah sabab bis taro na unlong niya al-hajju Arafah sa kaulaula in sila ri makapag wukuf doon ha Arafah misan panahinang nila in katantan wala na sampurna in paghaji nila sabab bista sinsara in pag-ianon pag-ukuf Arafah amoy in nakasampurna sin paghaji nila amoy at tulong ta na manjari laon niya bang yad tumasampurna na sin maghaji in yad to katantan nakapag-ukuf siya sampay lumaton pa Muzdalifah sampay harap maun paminah amin tumakad sila maabotin waktu sin pagluntal atawa pagtilo nila sin amuin bato pito bato panagnaan nito pag-ubos dito manjari na sila doon hayan pagtawahon long niya tahallul amin manjari na sila biya mga maga ini gunting simbuhok nila bihan labi-labi tuod bang sila ubos na makapag ini pasumbay sin hadiah nila na bihayad to hati niya manjari na to sila tumawap madto pa Baitullahil Haram magpajukup sin rukon sin paghaji narihad to in biya mga biyayta sin Rasul bangyat to mahinang niya majukup yat to katantan masampurna wayroon rapas wayroon fusuk biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kayawmi waladatsu ummu biya sa kaula-ula in amoy in Muslim nasampurni anay in paghaji wayron maksud niya ring hawla niya manawat malaingkan magsampurna sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala siya naligap sin uno parkala dunya amuad to intiunay niya na in siya sinyampa piyag anak ni ina niya ang pabiyayta sin Rasul wal hajjul mabrur laysa jajaun illal jannah ang palong niya in haji makbul hati niya nakakugdan to dasara tiunay na habi sin pagtunay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na wayroon tungbas dugaing sin Tuhan Rabbul Alamin buat malaingkan surga na amod to in mga sila amoy in naka ini sampay madto palugal yadto amin kaya halian nila
amin ini pagpahalli sin Allah subhanahu wa ta'ala law niya, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, na isiyo-siyo in amoy in kiugdan na sin hukuman bat na pardo na kanila in paghadji ang panila kaya tunay na in paghadji sarta in pagtunay nila yaon wayron rapas hati na kaya halian nila in napso nila in sahawat nila sarta kaya inihalian nila in himinang maksiat doon halukalyan sarta kaya halian nila in amoy in pag-alugagat doon ha waktu yan sabab magjato sadya in mga ini karena di turon sin tao maauning pagbinggil, maauning pagsantok, maauning katan, haamoy hindi da kaw misan dukalan, way inu-inu mo si mga yadto sa babing yadto, bukon maksud yadto sila mamina sa atawa uno, sa sumagawa pasal sin tao maaon sa diyang pagsantok, maaon sa diyang pagdugtol, amin kapag maapsing kita yung mga yadto katan, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta sin Tuhan Rabbul Alamin daing harila sin pamhuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal hajjul mabrur laysa lahu jazaun illa al jannah wayroon ini tungbas dugaing haamuin paghadji makbul tatay maun sin Allah ta'ala karna kimugdan siya ha katan sin hihinangon kaya halian ni mapatut halian na wayron lang niya tungbas dugaing daing sin surga na amo unin pihalian sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah iban patumtum sin Tuhan Rabbul Alamin ingatan niyo ingkatan kignot kahibal niyo doon halukalyan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala uno-uno hinang niyo pamarayaw inyan di lupason sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo asabab tulong niya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ini hinang kamulutuanan niyo. Hinang kamulutuanan niyo sabab in sarayaw-rayaw lutuanan pa Allah subhanahu wa ta'ala ring nakatan lutuanan amuna in nagahalli kita sin katan pakaradyaan hikasud tapalaw sinapinal ka jahannam. Sa kaulaw la amin taningan tayo ingin hawabaranta dahin ha amin syahawat yan turi kita himinang ting ini tamingan tayo ingin hawabaranta dahin haamoy ini di kita makapag-alugagat doon halukalyan iban tamingan tainggin hawabaranta dahin haamoy parkala di kita makahinang si maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala na laung sintuhan Rabbul Alamin pa-out-out kato taniw katan wattaquni ya ulil albab kabuga kamukako laung sin Allah ta'ala atawa paghali kamukako yun parkala sabab ako'y makaingat kakatantan pakaradyaan hihinang niyo ya kamu tao balakal pandikal bihan amotin pa panawag-tawag kato taniyo naman jari doon haon sa milgya paninayat lang niya laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min Allah haamin ayat sumuno lang niya hanggatos tagkay mantagwalo wayroon biya mga dusa makawa hamang nga sila amin ini dumauhat sing kalabyahan ding Allah subhanahu wa ta'ala yung kamaksuran doon na ini tungod paparkala ini mubah in hukuman niya ha mga parkala pag-usaha hawak to sin paghadji atin niya amin mga aon mga barang di haramon sabab im mga yan katantan kaunahan hawak to yan im mga tao magdara sin mga bungang kahoy maon ini ha lokal yan sabab kaunahan sin mga maghadji at tawa uno-uno na hirarakang nila kakukunahan sin mga maghadji biya na sin mga ini tamungon pagsulukon taha pag-ihram sing kita bihan im mga yadto katanta labi marayaw bang nila mahinang awn yadto ini kamumpa atan pakatan na inyat to dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala diyari niya waktu simpaghaji labi-labi na to di mga tao nakatunay na simpaghaji ini nakauna hapanagnan bihan hati niya hikarwan niya na paghaji sampay pa makapila manjari na to kanila in amin mag-usaha hawak to simpaghaji ito na
laung niya, paida afadtum min Arafat, padkurullaha indal masyaril haram. Apabila kamu long niya makatuklas na dain ha Arafah, amin humarap na kamu pa Muzdalifah karna mamut sin baturuon supaya aun hipanilo niyo rito ha ini Mina na doonhan patauran niyo in sa sabot-sabotan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in pagtasbih, in pagtahlil, in pagtahmid, in pagtakbir, doon hayan hati niya labi marayaw patauron si mga sila ha waktu doon sila halugal pagtawagod masyaril haram. Amunin lugal tiyo tatsin agamata lugal pag ini bistahon siya pag-ibadat ha mga sila nakapaghaji maun palugal yan. Wadhkuruhu kama hadakum in kuntum min qablihi laminad dhalin. Biayta doon haon ya kamu mga ini kaya hidayatan sin Allah Ta'ala kaya rihilan waktu sin Tuhan Rabbul Alamin amoy in makatibaw maun palugal hialgaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala patauran niyo in pagzikir niyo. Hati niya ay kamu maglupasin waktu niyo maginiison atawa magbisara si mga parkala niyo haula niyo parkala niyo ini susungon niyo sumagawa amo na in alupan niyo in parkala labi mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pag sabot harap maun kaniya pagdua patuhan Rabbul Alamin ini tumtuman niyo long niya in mga nakaunayad to wala pa kamu kaya hidayatan sin Allah ta'ala in kamu yan lamod deng ha mga tao ini nalalawong. Nasobit to pagkakita nakahutang na maun pa amin tumpukan, nakasud patumpukan si mga sila, kaya hidayatan sin Allah Ta'ala, halgaan na to impang hidayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Summa afidu min haythu afadan nas, wastagfirullah. Sa ta'law niya, ang panakamu isab tumuklas, maun pa amin lugal, mapatut niyo tuklasun agaron insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud doon na ini amin nig na kamureng ha Arafah harap niyo na maun pa Muzdalifah. Wa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum wa aw ashaddu dhikra. Biyata doon ha sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang mapuas niyo na hinanguning katantan na ubos na kamurong ha Arafah naubos na kamo rin ha Muzdalifah, nakasampay na kamo pamina, naubos niyo na hinang ingkatantan, sarta naubos na ini nakapagsumbay na kamo sin mga hadi niyo. Ini ato katantan, laong sin Tuhan Rabbul Alamin, kato taniyo, tumtuman niyo in Allah subhanahu wa ta'ala, labi rin sin panumtum niyo sin mga kaamaan niyo, kamaasan niyo, kaanakan niyo, kaasawahan niyo, kabanahan niyo, labi in sasabot-sabotan niyo pa Allah Ta'ala marayaw atin niya sa kaulaw-ula waktu yaon lupahan niyo na ay mga pakaradyaan niyo hahula niyo, pakaradyaan niyo iwan sin family niyo palabihan niyo, impanumtum niyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paminan nasi may yakulu Rabbana atina fid dunya. Aon deng ha mga mano si along niya maghimumungan sila bihay ni panghinduan nila patuhan. Ya Tuhan namo dihili kami kasadnangan diha dunya. Na in mga himumungan bihay nilong sin Allah Ta'ala wa ma lahu fil akhirati min halak. In mga sila yadto hirhil kanila hirul sin Allah Ta'ala kanila in pakaradyaan katanpiya ngayon nila diha dunya sumagawa wa ma lahu fil akhirati min halak. In mga sila wa ma lahu fil akhirati min khalaq wayroon parbahagian nila tungod pa adlaw akhirat. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Aw ni sa magpamung in pamung nila bihay ya Tuhan namo atina fid dunya hasana. Dili kami karayawan kasannangan din diha dunya ini. Iban kasannangan ha adlaw akhirat. Wa qina adhaban nar. Iban in kami taningi kami daing ha amin adhab sin narka jahannam. Na doon hay ni hiril kay mo sin Allah Ta'ala ingkatan karayawan dunya akhirat.
So sa kaula-ula in mga ini amin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Nadamik yan kita niyo mga kataw tay manghuran yari na kabin haula. Ayaw na to lupason in waktu sin kita niyo. Amin lang ta in kita niyo ini nakalari mga silayad to. In kita niyo ramikyan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala parbahagian. Hawiya sin waktu ini bang nato halgaan. Sawabiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam deng ha mga hadis niya. Riwayat deng kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin ahabbu ila Allah an yata'abbada lahu fiha min 10 dhil hijjah ya'dilu siyamu kulli yawmin minha siyamu sanatin wa qiyamu kulli laylatin minha biqiyami laylatil qadar. Ini ha mga tao makakaos himinang kanya sin parkala bang dumatong in waktu sin hangpu adlaw sin bulan haji. Amin tumagna dengan bulan haji sampai pahangpu ini kasubangan laung tasin amoy in bulan haji hati niya sampai pa amin adlaw haylaya rumatong bihat. Karena in siyam kasubangan doon harapa paghangpu kasubangan dito hamina. Sampai bang maubos na yung katan hinangon sing kita roon hamina amuin manjari na bang siya makasaot madto pa ini Masjidil Haram asupaya makalamod siya sin pagjama arito haamuin pagsambahayang sin Hari Raya. Amin makasaot siya madto. Sabab baga ini baya-baya amuin puas pajar yaon amuin ini similak na yung matasuga na atin niya mukis na inamin subangan niyaon na manjari na siya timilo sin amuin pito batu panagnaan hitilo niya haamuin Jamratul Aqabah laungta na doon hayaon in kaiwanan makasaot pa sila makaabot sin sambahayang ini haylaya dito ha ini Masjidil Haram in kaiwanan makaabot na sila sin hutba dahil dito hayad to sabab na naubos nila na inamuin hihinangon nila hawak to yan. Naroon na inibihita kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ini wayroon na lang niya rin mga adlawan lando kaugan iban kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magtag-ipon kanyan ipon niya hawak to yan doon hahangpo adlaw sin ini bulan haji panagnaan kana law niya magsibo in hambok puasa sin tiap-tiap adlaw roon hayan amoy in biya sin sambahayang niya ay biya sin puasa niya hangkatahon at ini hambok puasa hawak to sin amoy in ini adlawan sin ini bulan haji amoy panagnaan hangpo adlaw doon hay ni biya siya sin nakapuasa hangkatahon. Damikian in sambahayang niya sindum doon hamin ini waktu yan longta biya siya sin nakasambahayang Laylatul Qadar. Sambahayang niya ito, sambahayang sin kita. Amin yari rin di naka ini wala nakasakop hawak to nila yadto. Bihan lamod kita rito hadto bangtad to na hinang insyaallah subhanahu wa ta'ala maka kawa kita sin sa lago-lago pahala dahil Allah subhanahu wa ta'ala puasa hawak to yan amin kauukan iban kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya himinang sin ibadat pagpuasa iban sin amin timindog sin sambahayang sunnat sinduman niya damikyan biyeta doon hayni riwayat din kan Al-Hasan Al-Basri an Anas ibn Malik قال كان يقال في أيام العشر كل يوم ب1000 يوم ويوم عرفة ب10,000 يوم بيتا لون يرون هيني لون سين إني الحسن البصري رحمه الله in mga adlawan hangpo ini amin beta dahil nga panagmaan simbulan haji in tiap-tiap hang kaadlaw rin kanyayan in ini
timbangan niya, biya siya long niya sin hangibo adlaw. Sarta long niya in adlaw Arafah, amo na yung siyam kasubangan, biya siya sin ini hangpo nga ibo adlaw. At ini hangpo nga ibo adlaw kao nakapag ni ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in laggo niya. Demikian beita sin Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashri fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat-takbir wat-tahmid. Ini amoy in long ta kamaumuhan hinang sin mga sila nakapaghaji madto sumagawa wala kita niyo long ta nakapuas din dito ha sila yadto ini manjarita hinangon maabot in waktu ini sabab biyata ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon na rin ha mga adlaw sa laggo-laggo adlawan sa laggo-laggo dito hadarat sin Allah Ta'ala iban wayroon na kaugan sin Tuhan Rabbul Alamin hinang sin ipon bang niya hipaghinang in mga adlawan ini, hangpo adlaw ini, asawabit tulong niya patauran niyo, impagtasbih niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Impagtakbir niyo pa Allah ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iwan simpagtahmid niyo, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini riwayat Ahmad ibn Hanbal. Demikian, riwayat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya ma min yawmin akthara min an ya'tiqa Allahu fihi 'abidahu minan nari min yawmi Arafah. Wayroon long niya ring ha mga adlawan sa taud-taud mahadikaon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin ha mga ipon niya doon ha ini waktu yan dahin ha pinarka jahannam amuna in adlaw Arafah. Nahasawab yato in adlaw Arafah amuin piyagtutuyuan sing kamatauran dahing ha mga manusia amuin in sampay hipangdaak sing kaibanan karna inyon sa lagbo-lagbo dahin ha amin riwayat dahi sabsin Rasul sallallahu alaihi wasallam fi siyami yawmi Arafata ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanatal madiyah was-sanatal atiyah. Biyata doon na ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa roon haadlaw yan hati niya haadlaw Arafah hasiyam kasumangan ini bang ako long sin Rasul mamista haamin pamistahan ko long niya kiparaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in hangkatahon na kauna kaniya atau hangkatahon ini limabay kaniya iban sin hangkatahon susungon haamin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nakapagpuasa doon haadlaw Arafah. Nano kaylo mga palangungan haagama Islam. Sa lagpo-lagpo yato ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala ipagpatumtum sin kami iban hipagpaibog sin kami karna ininipya paibog sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo bang kita niyo mabaya kakuyakan sin Tuhan Rabbul Alamin sarta mabista kato sa laggo-laggo amal in mga amal ini amin pagpuasa haadlawan sin hangpu adlaw sin bulan haji dahil hapanagnaan niya sampay pa hangpu kasubangan in amin duman niya iban sin adlawan niya at niya in adlawan amo na in pagpuasa pa Allah subhanahu wa ta'ala puasa sunnat in amoy in duman niya pagsambahayang nato pa Allah subhanahu wa ta'ala pag ini tahajjud sing kita niyo haruman yan na insyaallah ta'ala ayaw nato lupason in waktu nato daoton nato sarta pagtuyuan nato hinangon in mga pamin kato sin pamu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab ini way pagkalokalo inyan na ini piangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo karena biyata niya kato long niya ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bi wayron kiya tinggalan ko hang sulag uno-uno
amin hikasuok niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ni maksud do naon hikakasi kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala imbukon tiyang daakan ko kaniyo. Hati niya ini bukod sadya paibog kato taniyo sumagawa tiyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ayaw na to lupasun mga katawtay manguran na agama Islam. Amoy in pag dini puasa sin adlawan sin hangpu kasuwangan atawa hangpu adlaw panagnaan sin pag ini bulan haji ini panagnaan ding ini adlaw ini hikaysa niya sampay pahangpu long ta kasuwangan insyaallah subhanahu wa ta'ala madawhat na to in ulong kasi sin Tuhan Rabbul Alamin amin kumuyag siya kato taniyo insyaallah sampay makadawhat kita niyo sin amin biya sin pagyanon kain na si Rasul sallallahu alaihi wasallam isiusiuin nakatunay sin paghaji amin nakaamu hainang ini piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wairuun doon haon hinang ini rapas hati niya napuputain sahawat tarun hawakto yan hangpu adlaw yan sandalan na to na yung sahawat na to amin ini tumuyo kita niyo himinang sinamin pagpuasa yaon iban sin pag sambahayang sinduman yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala marawhat na to in kasandangan dahin hatuhan Rabbul Alamin mura-murahan tiya pagbarakat kato taniyo in mga adlawan yan insyaallah amin di na to malugpas in mga adlawan yan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Sarta manghindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan amin hiril kato sin Tuhan Rabbul Alamin in ini barakat sin mga katan tiyag tuyuan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barikna fi anfusina wa asma'ina wa abasarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa an wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa an. Allahumma tahhir qulubana minan nifaqi wasyiqaq wa su'il akhlaq wa amaluna minal riya wa alsunana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad.